Di lain pihak, Gedung Putih menanggapi laporan media yang menyebut Iran kembali menutup Selat Hormuz karena Israel terus menyerang Lebanon. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Levitt, menyatakan penutupan Selat Hormuz tidak bisa diterima. Caroline menegaskan kembali tuntutan Presiden Donald Trump agar Selat Hormuz dibuka segera. Tuntutan itu merupakan bagian dari poin perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati. Saat ini terjadi peningkatan lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Menurut Caroline, apa yang dilakukan Iran berbeda dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya. Amerika meminta agar Selat Hormuz segera dibuka kembali. That is completely unacceptable. And again, this is a case of what they're saying publicly is different privately. We have seen an uptick of traffic in the Strait today, and I will reiterate the president's expectation and demand that the Strait of Hormuz is reopened immediately, quickly, and safely. That is his expectation. It has been relayed to him privately that that is what's taking place, and these reports publicly are false.